Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon niling tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag kinabuhi, niling akong suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Louie, 45 anyos. Minyo og may mga anak. Taga Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usa ka ektaryang yuta nga kabilin sa among mga ginikanan, nga gustong angkunon sa usa lang namo kaigsuon nga siya man mitanan. Aron niyo masabtan, sugdon ko sa dihang buhi pa si nanay, kay una mang matay sa tatay. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa na sang manghod ni mo, Louie? Ay, matinga pa man ka ng George Nay. Lagan magid na. Tuwa na sa to sa mga barkada, nag-inom. Ay, kaugtas, kung ba na mong manghod, uy, Louie? Tabang iko ninyo pitol adabi kay wala biyas tatay ninyo. Na, ay lang ko na yun eh. Kay, mabuor ba king ako pasensya? Kung ako'y papitulo ni mo, ana na, mabunog ko ng bata, ana. Wa ko mo imong kulatahon. Badlongon lang ba? Nya, kaya di ba na badlong? Madaman ko na sa mga barkada. Kaya kita mo badlong, kita na mahimong dautan. Inyor ba na pinangga na si George? Pawangan dito maggubot, di na ko manghilabotan ng bahina na yun eh. Si Konong tato, si Manoy Delfin, kay mo patuo man na siya. Kay tinudo mo ginili sa kulata adto. Ay, saong wa man dinis atos Manoy Delfin ninyo. Kay sukad mamatay sa tatay ninyo. Siya naman nagatiman sa atong yutas bukid. Ayo! Nan! Oh! Big! Oh, uy, Kinsa karon, Louie? Taga na sa inyo, Nan! Kinsa nudoy? oh, Nan! Kinsa nan? Tag! si Cardo Bitaron, ang atong silingan nga barkadang George. Oh, si Cardo Dairon. Eh, dali ko no. Ato susihon. Murag nagdali man eh. Ngano, Cardo? Si George lang! Nadunggapan! Usa! Sa, ganon, naduggapan ba si George Cardo? Kami ang buubanan nag-inom. Nya, may hambugiro mo kayo kanino ulam mo. Kita magubot. Maong gipikha ni George. Sus! Kaya may daan may nagkutsilyo. Kung ginunggan mo si George. Ay, Ginoo ko no eh. Hagi mong manghod. Pita manghuraw eh. Asa ba si George karon, Cardo? Ginoo ko. Malanggani kay lawas sa simong manghod may naigo. Sus, Siya nagkapahuay na taon. pitang pataa. Ang problema na to karon nag-asot ang kwarta ikabayad din sa ospital o sa iyang mga tambal. Hatag yung problema ni tawhana. Wagi ko'y nahunaw na ang kaduulan na to ronay. Eh, naundang sa bay ko sa trabaho. Si Manny Delfin ka ni mo nung ato sa atong yutas bukid. Tingalig may kwarta siya. Manghuwam sa ta. Suway na ko kadto nay. Usa, mo na'y nahitabo ni George. Maulagi na'y, uko'y kwarta si nanay. Pasti lang bataa, nagsige mo na siya laagod. Na, misamot hinuon. Karon nga wa ka na dito. Kay niya ka na sa yuta sa bukid. Walay makabadlong niya. Ay, bueno, may kwarta man ko, pero ingnas nanay nga huwam ra niha, o bayran rin nako niya. Nay. Tuig 2006, namatay ang among amahan. Ang among inahan na ang nagsulong, nagmatuto namong siyam ka man nagsuon. Apan, may manghod lang gid ko nga badlungon kaayo, bisyoso. Ug nadisgrasya gid siya sa iyang kahimarkada. Kay nadunggaban na siya sa dihang nag-inom siya kauban sa iyang mga barkada.
timing pagyud nga way kwarta si mama. Maong nanghuam og kwarta sa among kamagwangan nga nagbantay sa among yuta para pagka-hospital sa among manghod. Nanglabay ang mga tuig. 2019, namatay sab ang among inahan. Pulos na may minyo nga mga managsuon. Ug ang among kamagwangan, siya ra gid ang nakapahimo sa among yuta sa bukid, kay siya ra may nagpuyo didto. Ug unya, kining akong asawa ug mo'y musugo na ako, no? Di gid usahon ang tanan. Anam-anamon. Balik-balik na hinutas tindahan ini. Ayo! Nang diday! Papalitan akong patis nang? Wasab na ekonomi patis nang, oy. Oy, kanalo eh. Nagsugat mo sa imong mangod nga si Tanya. O manang, kaya nga naman di ay. Dirito ganina. Nangutana og diri ba kuno ka. Akong giingnan nga diri kagikan, nagpalit og asin ug suka. Wa day mo magsugat? Nagkabaiwas tingali minang. Kay diri man ko sa pikasagi. Kay nga naman dito, nahisgutan man ni mo na nang. Nangita lagi to nimo, kagikan man to siya sa lungsod. Og nakabalita ko no siya nga ang inyong yuta sa bukid. Gitauran kuno og tower. Ha? Ano ba'y tower ba? May miabang kuno sa inyong yuta nga nagtukod og tower. Agoy, Louie. Madato naman ka mo, ana, do. Kay dako man kuno ng kumpanya nga miabang sa inyong yuta. Unsa? O lagi na eh. Muna ako nabalitaan. Ngayon talagi ko ni mo, kay magsusi ko ba, kung tinuod ba, kung magisulti bas man ni Delphine mo. Waman. Wamay may magkitag usab si Manoy Delphine. Dugay naman nga wa siya makalugsong din sa ato. Susiha ko na sa manibi, kung tinuod ba na. Kay may nalang na nato ba? Magkatabang sa itong kalisod, nga may mabahin ta sa atong abang sa yuta, sa maunda kong kompanya nga nagtaod og tawa sa atong yuta. Kanindot ko na ng balita agad. Pero nga naman masab tapay bawaan ni Manoy Delphine bahinana. Bito, no? Waman tanya pa ibawa, ngayon may igsuon. Magsusi ko ini kung tinuod ba? O bitaloy, may tower na nga natukod nining akong yuta. Unsa na eh? Nga nung pahibaw ta paman mo, nga ako na may tag-iya nining yuta Ha? Unsa na eh? Ato tingaling yuta na yun eh. Di kay imo lang. Akong yuta. Kay ako naman eh. Unsa imo lang ni? Nga yuta man ni sa ito mga ginikanan. Ako na ni. Kay gipalit ko naman ning nanay. Unsa? Hinumdum kang nakahuwa mo si nanay na ko og kwarta pagka-ospital ni George, kanayad to kay nadunggapan. Dihang gipaningil ko si nanay, ang ingon niya nga kini na lang yutaa ang iyang ibayad nako. Kay ako nam lang yun ang nag-atiman o nagbantay ini. Mao nga, nisugot na lang ko. Mao nga, ako na ninyo taa. O kung natuyo ninyo sa pagsusi tungod sa arkila nini sa tag-iya sa cell site, ingnon tamong dili ko obligado nga bubahin ninyo nini. Kay wa na mo labot nga mga igsuon ako na ninyo taa. Kay ako naman eh. Ako orang arkila sa nagtukor og tower nining akong yuta. Manoy Delphine. Kay ba magigkon itong pagkahuama ni nanay na mo og kwarta sa akong maguwang kay gibayad sa ospital sa usa na mo kaigsuon nga nadungkaban. Huwamang gito. Wa man gid makahisgot si nanay namo sa buhi pa siya nga iya nang gibaligya
ang iyang yuta sa among maguwang. Ug ang bayad ang nahuwam niyang kwarta para pa hospital sa umanghod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, siya may kaigsuon o pulos na miminyo. Pwede ba di suluhon og angkonon sa among usalang kamaguwang ang yuta sa among mga ginikanan? Nga siya pa man gani ang mas nakapahimos niini human mamatay ang among amahan sukad pa sa niadtong 2006 kay siya may nagbantay? Ikaduhang pangutana, nakahuam ang among inahan og kwarta sa among maguwang pagka-hospital sa among manghod nga nadunggaban. Ingon sa ako maguwang, mao na kuno to ang bayad aron maiyan ang yuta sa among mga ginikanan. Pwede ba di na nga huwam ra may sabot atong kwartaha? Ikatulong pangutana, kung nabaligya man gid sa among inahan ang among yuta ngadto sa among maguwang agig bayad sa iyang nahuwam nga kwarta, dili ba di may pahibawong ubang mga igsuon o dili ba di may papirmahon nga yuta man isa ang mga ginikanan kung kabilin nga yuta? Ikaupat og katapusan, may nagtaod og tower sa among yuta. May arkila nga madawat ang among maguwang gikan sa maong kumpanya. Wa siya mamahin namo kay iya nalagi kuno ang yuta. Unsaon man namo nga dili may masamok niini? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Louie. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako gihapon mga suking tigpaminaw ang mapaminaw ninyo sa kahanginan karong adlaw ingon arong orasa og andam nga muhatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal, personal, emotional, mga problema ninyo sa ginadiling droga, problema ninyo sa inyuhang pamilya, sa imuhang kapika, sa imuhang karelasyon, imong ka-live-in, sa imuhang kauban sa trabaho, no, sa imuhang silingan, sa imuhang magkikalagutan din ha, ayaw ka problema. Naas Attorney Elaine nga muhatag ug andam nga muhatag og tambag. Kung kinsa tong mga naay mga suwat or gusto nga musuwat na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Pwede sad nato ipadala sa Facebook account nato nga kini ang akong suliran official writers page or ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender today, si Louie. Si Louie na ay usa ka ektaryang yuta ang ilahang mga ginikanan sa bukid. Ug ang kamagwangang nilang anak ang nagbantay niini sa buhi pa ang ilang mga ginikanan, bali igsuon ni Louie, no? Nahitabo nga na disgrasya ang usa nila kaigsuon ug wa sila'y kwarta ikabayad sa ospital. Mao nang nanghuwam ang iyahang ginikanan og kwarta sa ilahang kamagwangan. Tuig ang nanglabay ug namatay ang ilahang mga ginikanan. Niabot ang panahon nga nabalitaan nila nga may niabang sa ilahang yuta sa bukid kay tukuran og tower. Nagsusi silang 8 kaigsuon ini kay nanyamat nga may bahin unta sila. Niingon ang ilang kamagwangan nga di na siya mohatag og bahin sa abang sa yuta kay iya na kuno ang yuta kay iya man kining gipalit sa ilang ginikanan ning adtong nakahuwam sila og kwarta pagka-ospital sa tong ilang usa ka igsuon. Okay. Daghan ba ning igsuon silang Louie no? 9. No mo ni ang pangutana. 9 mi ka igsuon ug pulos wala mi na minyo. Pwede ba di ay nga suluhon ug angkunon sa among usa ka maguwang ang yuta sa among mga ginikanan nga siya pa gani ang mas nakapahimulos ini human namatay ang among amahan sukad pag 2006 kay siya na may nagbantay. Ang akong pangutana manggod is unsa ka tinuod ang giingon sa imuhang maguwang Louie nga siya nay tag-iya kay tungod atong gisalba niya kay posible manggod nga
gibaligya sa imuhang ginikanan ang maong yuta ngadto sa imuhang kamagwangan, no? Unya ang pangutana sad ana, sakto ba pud ang proseso sa pagbaligya? Ikaduha, sakto ba pud ang kantidad ug ang value sa pagbaligya ug baligya bagyud to, no? Or huwam lang, no? Or unsa ang sitwasyon? Kay kung wala siya mapakita nga mga dokumento pagpamatuod nga siya nay tag-iya ug ang rehistro ug ang titulo sa maong yuta nagpabilin sa ngalan sa inyong ginikanan nga nipanaw na, then at this point in time dili masayon-sayon ug angkon ug sulti sa inyong kamagwangan nga igsuon nga siya nay tag-iya ini, labi na nga ang titulo naa pa nakapangalan sa inyong ginikanan kung mao na ang sitwasyon, ha. Pero kung pananglitan ang title anang maong yuta naa na ngadto sa ngan sa imong igsuon, then most likely naa dito gipirmahan nga dokumento ang imong ginikanan nga ila nagyong gibalhin, no, ang pagpanag-iya. Ang importante pod nga atong tan-awon kung mauna napabalhin niya, meaning naay gipirmahan ang imong ginikanan, kung wa ba pod gi-forge ang pirma sa imuhang ginikanan. Kay posible man po na, wa ko nag-ingon nga daotan ang imong maguwang, ha, pero mo na ato ang susihon, legal ba ang pagkabalhin? Sakto bang dokumento, no? Sakto ba nga dokumento, no? Dili ba forged ang pirma? Sakto ba ang pagkabalhin? Ikaduha, sakto ba ang kantidad sa pagpabalhin? Kay kung kuwang, meaning namintaha, to pwede manggod na to pod mapa-reverse o pamanalify, no? Ang katumpag transfer o pagbaligya. Ikaduhang pangutana, nakahuwamang akong inahan o kwarta sa among maguwang. Pagka-ospital sa among manghod nga nadunggaban, ingon ang akong maguwang nga mao na kuno to ang bayad aron maiya ang yuta sa among ginikanan. Pwede ba di ay nga huwam ra may sabot atong kwartaha? Okay. Ang huwam pwede manggud na nato maapilan og kanang sanla. Pero again, balik yun ta sa legalities ani. Sakto ba lagi ang dokumento? Naa ba tay dokumento o storya-storya lang? Mga transaksyon manggod gabahin sa yuta, mga sukintig paminaw, magsigid sug kog remind ninyo, di lagi na pwedeng storya-storya lang, di pwedeng simudlay paingnon nga, mao na ako ang yuta, antod dihang dapita, dili man na pwede. Legal ug dapat nakasuwat yun ang mga kasabutan sa pagpanag-iya, pagpabalhin, no, anang maong yutaa. So kung way mapakita ang imuhang maguwang, dili gud na pwede. Kaya ako sang pangutana, pila 1 hectare maguni inyong property, no? So pila man di ay ang gihuwam nila ngadto para maayo ang imasalbar ang imong igsuon, mabayran ang ospital. Kay kung ubos ra pud kaayo nya, dako baya ng 1 hectare, ha? Dan dili gyud kumutuo nga gibaligya sa imuhang ginikanan. Kung huwam aw di bayran ninyo kamong 8 inyong bayran ang nagasto sa imuhang maguwang, no? Pero ang yuta kamo gihapon tanan ang tag-iya. Ikatulong pangutana, kung nabaligya mangyud sa among inahan ang among yuta ngadto sa ako ang maguwang agig bayad sa nahuwam nga kwarta, di ba di ay mipahibawon ubang mga igsuon or di ay mipapirmahon nga yuta mani sa amo ang ginikanan kung kabilin nga yuta? Okay. Mo gina ang common nga mistake sa panghuna-huna sa mga anak kabahin sa yuta sa ato ang ginikanan. Ang kanang pagpanag-iya og yuta sa usa ka tawo manggod, Louis and mga sukindig paminaw nato, ang mga katungod nga naka-attach ana, nakalambigit ana, kuyog anang ato ang katungod sa pagpanag-iya is ang katungod nga mubuhat ug unsay na gusto natong buhaton, ipaligya ba, isanla ba, paabangan ba, pasagdan lang ba na siya, i-divide ba daan, ipanghatag na ba ni nako samtang buhi pa ko, way makabuot nimo, di pud na kinahanglan og pagpananghid og pagtugot sa mga anak.
That is a right that is just given solely and exclusively sa tag-iya sa yuta, in your case, sa inyuhang ginikanan. Depende na sa ginikanan kung pahibawon mo kay naay mga tugon or naay mga habilin na aragod na nila. No, kung giingnan mo, good, pero wa mo giingnan, ilahan ang katungod. But, this time around, karon nga wa man gyud mo kabaw kung unsay kanang tinuod gyud ba sa mga nahitabo. Ang kinahanglan gyud na niya unsaan niyo pagsusi kung nabaligya ba gyud to or unsa. Then ang ato ang kinahanglan gyud is mangita tag dokumento para magpamatuod ug mo prove anang gisulti sa imuhang igsuon. Kay di man pod pwede mo sulti lang siya unya way papilis nga mo prove anang iyahang pagpangangkon anang inyong yuta. Ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, may nagtaod og tower sa among yuta. May arkila, abang, nga madawat ang among maguwang gikan sa maong kumpanya. Wala siya na mahinamo kay iya lagi kunong yuta. Unsaon namo nga dili mi masamok ini unsay among buhaton. Okay. Una nimong pangutanon is imong maguwang asa ang dokumento magpamatuod nga ikaw na ang tag-iya anang yutaa. Ug wa siya mapakita, i-check og susiha didto sa munisipyo ug sa Register of Deeds kang kinsa gyud na naka-title ang maong yuta. Kay para dinha ninyo ma-check ug makita para makibaw mo kung say sunod ninyong buhaton. Kay kung kamo kung ang tag-iya ana ang inyo pangginikanan, meaning wa na nabalhin, therefore wa pud sa laing dokumento mapakita nga official ug legal nga pagpamatuod nga siya na'y tag-iya ug gibaligya ug gibalhin gyud na tinuod sa inyong ginikanan katumbuhi pa sila, then naagid mo'y bahin anang yutaa. Now, kung naamoy bahin anang yutaa, pwede gid mo demand sa tag-iya anang tower, either anang telecom company or sa kanang electrical company o sa mga NGCP, pagpahibaw nila nga apil mo sa tag-iya anang yutaa and that naamoy bahin ug pwede ninyong ma-question ang ilahang pag-abang anang maong yuta. In any case, na may mga abogado din duol sa Davao Oriental, mahimo siguro nga muduol pud mo nila para kung makuha na ninyo ang katong mga documents akong giingon para mapakita pud ninyo og mahatagan pud mo og lain nga tambag ug ma-assistan mo what to do anang inyuhang pag-claim o pagsusi sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana sa ka. May adlaw kang tanan masukit ti paminaw, meaning handuman ng sa kaawit. Ingon man sa mga artista, maghatag kinabuhi na kong kaagi. Ako si Jerome. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kini kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take This Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon makinig sa kalalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Jerome. Cheers! Cheers! Happy birthday, Majorop! Salamat, bay. Pila na gani edad mo, bay?
Taway, Dako nagkag-edad, ha? 30 na ko kapin, bay. Uy, pangita nag-uya ba, eh? Minuuno naman ang idara. Ikaw na lang gay mo, eh. Wa pa maminyo na itong barkada, ha? Sige lang, bay, sige lang. Nagpaabot mo ko sa saktong babae para nako. Ayaw pagpaabot lang, bay. Murag kinahanglan na gid nga kuha na ka ng hugot kapag ampo. Ha? Muna na kinahanglan na, bay. Naunta, doon na babae nga moabot ni mo. Amaw. Bita, bay. Seryoso, bita, bay. Pagita na, eh. Bila na edad ni mo, gud. Wa pa dyan kay liwat. Usapasad. Wa naman kay problema sa kwarta, bay. Kwartaha naman ka. Naman ko yung daghang babae, bay. Naalagi, pero ka-fling-fling ra nimo. Dili nimo uyabon gud. Sao nimo pagminyo ana? Na, maulitaong guwang kagani bay. Bay, Willie. Bless kami. Oy, kaluyan ka sa Diyos, anak. Maayo kay aniya ka na. Din man dahil ka nag-celebrate sa imong birthday gahapon. Nga nung wa man ka mo uli sa bahay. Kauban ako sa Willie, mi. Wa masig ko kauban din sa ato kung di ko mula kao. Kay, wa mamuduhas dadi. Ay, pasensya kaayo ka, ha? Unsaon nga busy manggod mi. O bito, bimibito mong busy, mi. Ah, sige lang, nak. Pohon, ikaw manggod mo ay sumusunod ani negosyo nato. Makasabot ka raon niya kung unsa mi kabisi ni daddy nimo. Ma'am, Uy, man ako pangimpyo sabay. Nagluto na sa kudaano para panihapon ninyo. kinsa siya, mi? Ay, tuod, nak. Si Kyla, nang-apply siya pagkakatabang. Pero, na naman di katabang. Maong gipapauli ti kadayon, kay gusto kong makig-istorya ni mo bahin ni Kyla. Ha? Nga unsa man, mi? Nga dawato na to si Kyla, isip atong katabang. Og ang bayad, kay ato siyang paeskwelahon. O gusto nako, nga ikaw bahala nga mo paeskwela niya. Unsa? Unya bay Jerome, isugot ka. Huwag kayo mahimo ba eh. Si mami may nag-ingon. Chicks na bay ha. Dili, oy. Bata pa kayo ba eh. 17 pang edad. Mao ba? Huwag pa na lang mo 18 aron di na ka mapriso. Amaw! Kasakit sa kong likod. Dili ko makatug. Magawas ko sa kwarto, bi. Mainom kong gatas. Oh, kinsa mo ron? Sir Jerome? Si Kayla. So lang. Sir, Oh. basin na ganahan kami ng magatas. Whole day biya ka sa trabahoan. Basin og gikapoy kaayo ka. Oh, Ang gidadaan na natin kagatas, sir. O, uy, sakto kayo. Muna og ganda ko kay magkuha ko gatas. Oh, wa palagi ka muli. bago pa magkukunahuman og panglabas, sir. Muli na kurong taod-taod. Okay raman sad nga madugay kog uli kay silingan raman pud ta. Dool ra kay kog ulian. Mo ba? Aray. Sir, okay ra ka? Okay na. Sakit na akong likod. Ay, mao ba, sir? Dali, sir. Hiluton lang tika. Oh. Mayo biya ko mo hilot. Ha? Iluton ko nimo? Lagi, sir. Dali, sir, B. Pwesto na kay para mahilot na tika.
O sige. Sir, mula ka usa ko ha. Mangumpra ko. Ha? Pero, dili man imong trabaho kaila. Okay ra, sir, uy. Manam sa ko tanan akong buhatonon, sir. Maong mangita ko lang trabahoon. Dili sad pwede nga magpayahay lang, sir. Kay ipa-eskwela biya ako ninyo. Maong trabahoan ako maayo ang sobran niyong kaayo din hinako. O sige. Salamat. Salamat kayo sa tanan, sir, ha. Aris ako, sir. Buutan si Kayla. Kugihan o magyun-aun-aun. Bisig na eskwela siya, pero wa siya mapagkita nga naluya siya. Ahos to. Akong silduhan si Kayla. Or malipay siya. O, unsa, sir? Imo kong swelduhan? Oh, okay lang. Tungkol siya mong kakugihan. Thank you, sir. Thank you, jud kayo. Iya kong gikakos. Noon sa ko. Murag lain magibati na ko nga. Gikakos ko ni Kayla. Sir. Sorry, sir, ha nga. Gigakos di ka. Nalipay lang yun kayo ko. Okay na. Way problema. Unsa? Uy, bay. Lahi na nada. Wa ko makadungog ni mo sukada nga ingon ana ang imong gibati. Kusog ang pitik sa imong kasing-kasing kung naa siya. Oo, ubay. Ambot wa ko makafeel ni sa una. Ka. Murag ko mabayot ko na siya, bay. Dili ko makatingog. Mao ba, bay? Murag nadutan ko. Tuwa siya pag-atiman ang pagpangga na ko, bay. Pilagod ka tuig nga, nagpa-eskwela ko niya. Pilapagod ka tuig nga, nagtrabaho siya na mo. Pero hasta ko, yang giatiman. Mauna na, bay. Say mauna na. Gugma na na. Unsa? Uy, bay, dili pwede. Madagdi pwede. Makabuot di kag kinsay imong higugmaon. Bata pa kay Kayla, bay. Pila ka years good ang among gap. Okay raman na, bay. Basta, siguruha lang nga parihas mo gibating duha. Bay, Willie. Sultihi siya, bay. Sa imong gibati niya. Bay. Sultihan ako siya. O guman, mulikay ko niya. Come in. Sir Jerome, ipatawag ko na ko nimo, sir. Close the door. Sir? Hapit ka na mo graduate, dili ba? Yes, sir. 2 months na lang. Makagraduate na ko. Human ka mo graduate. Wa na ko'y obligasyon mo. Sir? Buti pasabot. Human ka mo graduate. Ayaw na upakita na ko. Sir Jerome, nga naman, sir, na ako'y nabuhat na sa'yo? Wa kay gibuhat nga sa'yo, Kayla. Gani, pulos maayo ang imong gibuhat. Pero nasayop ko pagsabot. Na-in-love ko ni mo, Kayla. Sir Jerome. Mama, please lang. Once magka-graduate ka na,
Ayaw nagpakita na ko. Ayaw ka bala ka, sir. Bayran akong imong kaayon ako. Dili ka magmahay. Ma'am, salamat kaayo ha. Sobra gid kaayo ang inyong nahatag nako. Gipa-eskwela pa ko ninyo. Unya, giswelduhan pag yun. Karon, nagpa-party pag yun mo sa akong graduation. Salamat gid kaayo, ma'am. Ayaw ko pasalamati. Adto ni Jerome, kay siya mo ay nakahuna-huna ini. Sir Jerome, Excuse na ha. Entertainon ko una ang mga bisita. Sir Jerome, salamat ha. Salamat sab kaila. Huwag nga unta, magamping ka pirmi. Sir, tinuod ang iyong gisulti nga. Nga love ko nimo. Oh, kaila. Sorry nga kinahanglang maglagyo ta duha. Sir, sa tinuod lang. Layo man tuod ang atong gap sa usag-usa. Pero ang rason nga, niatiman ko nimo, dili tungod kay trabaho na ako. Kung dili tungod kay nagkagusto sa ko nimo, Sir Jerome. Tinuod ka kaila. Oh, sir. Nahigugma na sa ko nimo, Sir Jerome. O dili ko gusto nga malayo nimo. Dili ka malayo na ko. Nagto kong ako rin may bati ini. Gusto ko nga malikay ka. Pero kanang nahibaw ko nga mahal sa ko nimo. Dili ko masugot. Gumawa ka pa na ko kaila. Dili na. Sa kadako sa gap sa mong edad, wa na mo pa nabalik na. Mas nilabaw ang among gugma sa usag-usa. Kung dili pa sa kay ko, gagidawat niya ang akong gugma. Dili na lang ko ito ba? Nagkasalamat sa pagtagad akong tampo. More powers RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Take this love. Ang mong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikayen o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinatuwi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpaminaw.